Yesu ashimwe. Hano imbere ntabwo turimo kwiyumva, hariya naza numva bimeze neza, ariko hano ntabwo ndimo kwiyumva. Muze kumfasha mugabanye base y'iyi mikrofone kugira ngo ngire sound nziza. Turambure Bibiliya mu Bakorinto igice cya 12. Bakorinto ba mbere igice cya 12 n'umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Tusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka n'umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umurongo wa 7, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka, kugira ngo bose bafashwe. Amen. Ndashima Imana kuko turi amahoro. Amazina yanje nitwa Rubibi Misugi, tuye mu gihugu cy'Ubugande mu mujyi wa Kampala. Ndi umushumba, nyoboye itorero ryitwa Elim Life Bridge Ministries riri Kampala mu gace kitwa Bujuko. Naje hano muri Kenya kubw'impamvu z'ubukwe bwa murumuna wanje Kanyambo, bwabaye ku wa 6. Turashima Imana ko bwagenze neza, kandi turashimira abantu ba Nairobi kuba mwarabukoreye mukanabwitabira. Bwari bwiza. Imana ibaheze umugisha. Amen. Ndashimira ikaze cyane twahawe n'itorero turimo. Nari nsanzwe ndizi ku mashusho, ariko nari ntararigeramo. Ariko ndashimye cyane kuko narigezemo. Umushumba mukuru kuwagiye gutura ahandi nsanzwe muzi, ndetse na responsable w'iri torero nishimiye kumumenya. Amen. Nishimiye kubona mwene data Pastor Kefa, inshuti yanje twarabanye igihe kinini, n'uwiwacu muco hagati. N'uwiwacu muco hagati. Turasubira turabana cyane mu gihugu cy'Ubugande imyaka myinshi. Nkuko yabivuze, twiganye theology, ariko turangije iwe yimukirina. Nishimiye cyane kukubona. Amen. Ndetse n'abandi bashumba batandukanye. Nishimiye kubona abantu ntari mperutse batandukanye. Shobora kwibagirwa izina ryawe, ariko nishimiye kubabona. Mushiki wacu hari Afani, nishimiye cyane kumubona. Twaraturanye igihe kinini. Nabonye mwene data mucuranzi Harera. Ese yicaye? Harera nawe n'uwiwacu muco hagati, cyane cyane mu ngoma. N'uwiwacu mu ngoma. Nishimiye cyane kumubona, ariko twarabanye imyaka myinshi ku Gisenyi. Turanaririmbana, dutandukanwa n'ibihe. Nishimiye cyane kumubona.
amen. Nari nzi ko mbona byishimo sinamubona murumuna we, ariko nakwishimiye n'abandi bose batandukanye shobora kwibagirwa mu mazina. Bakomeje kuvuga ko ndi umucuranzi, nguma guseka, none reka mbaheze ubuhamya mbere yuko ninjira mu ijambo. Nigaga kaminuza, niga tourisme Igoma ku kigo cyitwa Inigoma. Ngeze mu wa kabiri wa kaminuza, Imana irambwira ngo ibyo sibyo ngushakamo. Nari mu masengesho mu mafungo y'iminsi 40 n'amajoro 40. Narikingiranya ahantu mu rugo, bagaze banzanira itasi y'icayi buri mugoroba ndimo gusenga. Imana irambwira ngo biriya sibyo ngushakamo. Impeza umurongo, irambwira ngo genda uje kwiga muziki, gucuranga piano. Niho nzaguhera umugisha w'ubuzima, kandi muri uwo muziki nzagukuramo nguhindura umupasiteri. Mpagarika izindi gahunda zose njya kwiga muziki i Kampala. Abantu benshi ntibabizi cyane, ndagenda niga umuziki, ntabwo ari degree, nakoze diploma ndayirangiza, hanyuma ntangira gucuranga. Mu by'ukuri igihe nacuranze cyose ntabwo nari umuhanga cyane, ariko nagize umugisha. Icyambere, amatorero yose nabayemo yarakuraga mu buryo bugaragara. Ari abaririmbyi bakazamuka, ari abakristo bakiyongera, kandi nanje nkabona ifaranga. Amen. Hari icyo nzambwira cyane cyane abacuranzi n'abandi baririmbyi. Mu myaka yose nacuranze nanaririmbye, nabaye umutoza w'abaririmbyi imyaka 19. Mbu umucuranzi igihe kingana n'imyaka irenga 10. Akarusho nza mbona narushije abandi bacuranzi n'abaririmbyi. Icyambere, ntabwo nigeze njarajara. Mu gihe cyose nari umuyobozi w'abaririmbyi cyangwa ndi umucuranzi, sinigeze nsiga ibikorwa by'itorero ngo ngende gusa nta gahunda. Iyo discipline nyiyiziho. Cyangwa ngo hariya baravuze ngo baratanga ifaranga nyinshi ngo mpindure ikanisa. Icyo ntacyo nigeze nkora mu buzima bwanje. Cyakabiri, nabaga ndi umucuranzi ariko nkaba umunyamasengesho ku rwego numva ko wenda mu itorero nta wundi muntu tunganya gusenga. Nigeze gukora amasengesho mu itorero rya Nazareni mu Giporoso aho nacurangaga. Nigeze gukoramo amafungo y'amezi 4, mba mu ikanisa mu cyumba cy'amasengesho kihaba. Nkodesha inzu hanze ndi umusiribateri, nkabikamo imyenda gusa, ariko mba mu ikanisa. Saa 9 z'ijoro zagera ngafata umukubuzo, kavuga ngo impamvu yatumye rino torero ridakura, abadayimoni ndabasohoye, ngakubura mu ikanisa. Iyi myuka mibi nisoke. Mara amezi 4 mu ikanisa. Byari ihame kuri njewe, kuko kubera iki ndashobora kuba mpaye ncuranga ngo nerekwe. Kubera iki abaririmbyi n'abacuranzi bambaye izina ribi, kuko abacuranzi ari ibirara. Umuntu yavuga ngo n'umucuranzi bakamamukekana n'abakobwa, yavuga ngo n'umuririmbyi bakamavuga ngo abaririmbyi ntibaza bizego. Iryo ryari ihame ryanje, kuko ngomba gukora ikintu kiri extra. Ninjiye muri muzike kubera icyo Imana yavuze. Umwaka wa 2019 rero Imana iza kunkuramo n'ubundi. Jewe natanga itorero, nari kubivuga mu nyigisho, natanga itorero mvuye kuri piano. Ndi umucuranzi ndasezera, mva mu karere kamwe
nsimbuka kandi nja mu ka gatatu kadatuwemo n'umunyamurenge n'umwe, nja gutangira y'itorero. Abakristo mfite nimba batangana n'aba bararuta abangaba. Itorero ryabaye ritoya, ubu nyine ko turashaka ko twagura. Amen. Nico Imana yari yaravuganye nanje, ariko tuvuze ngo ducurange simbishoboye. Bose nukunyita nyine iryo zina n'ibyangombwa ndabifite by'ishuri, icyakora teori ndayizi nyinshi, mbonye umwanya wa practice nabyo nobikora. Narimba haye rero ubuhamya bwaho bw'impamvu nabaye umucuranzi, ariko simbimenye cyane. Nishimiye kubona Sandra na Gaju baza bamfasha birenze ku rwego rukomeye. Nanejejwe no kubona turi kumwe kuri afishe. Sinari mfite cyane kuraje kuvuga ngo ndaza kwigisha, nko kuza kubategera. Kandi hari umuntu uzurimba akarimbana ubuhanga, ariko indirimbo yankozeho inza nyigendana no mu nzira, kayidownloadinga nkaza nshiramo amayekuteri kugira ngo ngende mpaye nyumva. Aba bashiki banje baza bamfasha. Imana ibiheze umugisha. Amen. Tubatumiye Kampala mwoza, mugume mu bitekereze nimba mwoza. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana, ndashaka kugira ngo tuganire hejuru y'intego yo guhabwa impano. Intego yo guhabwa impano. Muno harimo abashumba, harimo abavuga butumwa, harimo abaririmbyi, harimo ingeri zose, harimo abadiyakoni. Nashatse kugira ngo tuganire hejuru yo guhabwa intego izituma duhabwa impano. Aya makuru twasomye, Paulo yageze i Korinto mu rugendo rwiwe rwa kabiri rwivuga butumwa. Hanyuma aza kuhava itorero rikiri hasi ritarakura. Igihe yari mu rugendo rwiwe rwa gatatu rwivuga butumwa, bamwandikira urwandiko baruhereza abagabo batatu barushira Paulo. Urwo rwandiko bari bamwandikiye urwandiko rwari rurimo ibibazo itorero ry'i Korinto ryari rifite. Iri torero ry'i Korinto, i Korinto wari umujyi mwiza, wari ukomeye cyane muri kiriya gihe muri business, urimo ubucuruzi bufatika. Wari wiganjemo abanyamahanga benshi, ariko hari harimo n'abayuda. Hanyuma wari umujyi utuwe n'abantu benshi, ni ukuvuga ngo warimo 600,000 z'abantu. Ririya torero ry'i Korinto ryari ryarakiriye agakiza, ariko rikaba ryari rifite ikibazo. Bamaze kwakira agakiza bahita bakira impano vuba, impano zo kuvuga ku ndimi n'impano zo guhanura, babyakira bakiri abana mu gakiza. Hari ibyaha bibiri bikomeye byari byiganje muri iryo torero. Icambere, ririya torero ryabaga mu businzi, ugasanga abanyempano n'abasinzi. Icya kabiri, bari abasambanyi cyane, ugasanga n'ubundi babanyempano n'abasambanyi. Ntibita cyane mu guhinduka, ahubwo bashira imbaraga, bumva kuko bageze ku rwego rufatika kubera ko bamaze guhabwa impano. Paulo rero abandikira runo rwandiko, agenda akosora amakosa atandukanye n'ibibazo bari bamubajije ibijanye n'urushako mu gice cya 7, amakimbirane mu gice cya 2. Ageze muri iki gice cya 12 ababwira amakuru ajanye n'impano. Amen. Nibyo nashatse kugira ngo tuganire. Iki ni ikintu kindi ku mutima muri iyi minsi. Zangendana nkumva mfite agahinda kacu. Impano habaho imihamagaro 4. Umuhamagaro wa mbere ni ijwi riduhamagara kuza muri Yesu Kristo.
umuntu ari mu byaha ijwi rikamuhamagara kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwo ni umuhamagaro wa mbere. Iyo umaze kugera muri Yesu Kristo, umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro nawo duhuriyeho uvuga ngo nimuhaguruke mwese muhindure abantu bose kuba bigishwa banje. Twese twahamagariwe kugira ngo tugire abo duhindura. Amen. Umuhamagaro wa gatatu n'icyo Imana izi guhamagarira gitandukanye n'icyanje. Wowe wageramo ikakubwira ngo nshaka gukora kino, wowe uzaba umuhanuzi, wowe uzaba umudiyakoni, wowe uzaba umuririmbyi. Umuhamagaro wa kane ni ahantu Imana izi guhamagarira ikavuga ngo ngushaka. Hari abantu Imana yagiye ikura iwabo ikamubwira ngo siga so na nyoko, uretse gusa ba Abrahamu. Hari abandi no mu Banyamurenge, siga so na nyoko ugende ahantu runaka, ndashaka kuja kuvuga ubutumwa. Uwo ni umuhamagaro. Iyo Imana imaze kuguhamagara izi guhereza igikoresho uzakoresha mu muhamagaro. Ico gikoresho nico cyitwa impano. Ntabwo impano twahawe ari izo kwirata, ahubwo ni igikoresho cyo kugira ngo twuzuze umuhamagaro. Twikirize ngo amen. Sinza ntangaza haleluya. Nimutegereza ngo ndatangaza haleluya murataha gutyo. Twahawe impano nk'igikoresho cyo kuzuza icyo twahamagariwe. Paulo abandikira babwira impano 9 dusoma hano zitangwa n'umwuka. Izi impano ko ari 9 zigabanyije mu byiciro bitatu. Nibyo ngiye gusobanura nihuta. Iciciro cya mbere cyitwa ngo ni impano zo guhishurirwa. Impano zo guhishurirwa, uyu ni umwihariko w'abashumba. Izi impano zo guhishurirwa ni umwihariko w'abashumba. Ni ukuvuga ngo umuntu w'umushumba agomba kuba zifite. Agomba kuba zifite zino mpano. Iya mbere ni ijambo ryo kumenya. Umuntu wese Imana yahamagariye kuba umushumba agomba kuba yihagije mu bumenyi. Nta muntu ugomba kuba umushumba adafite ubumenyi. Kunze kubivuga, Imana ihereza umugisha abasaza, ababyeyi bacu bakiriye agakiza kera batarize, baraturera tugera kuri uru rwego. Ariko uyu munsi dufite amahirwe kuko abantu bize. Muri iki gihe nta muntu ukwiriye kuba umushumba adafite ubumenyi. Ubumenyi mu byanditswe, habe n'ubumenyi bw'ibindi byose. Paulo yandikiye Timoteyo amubwira inshingano, kriteriya z'umushumba. Aramubwira ngo umushumba agomba kuba ari n'umwigisha. Nta muntu ugomba kuba umushumba atari umwigisha. Ico ngico kirabujijwe. Nimba Imana yaraguhamagariye ko umushumba, kriteriya ya mbere bagomba kureba kuko ushobora kuba ufite ubumenyi bwo kwigisha. Amen. Uburyo byari bikwiriye, ntabwo twari dukwiriye gusengera umuntu utarize theology. Numvishe hariho kritike nyinshi abantu bakritika theology. Bibiliya yanditse mu ncamake. Narayize muri diploma, ubu nyine ko ndakora bachelor. Bibiliya yanditse mu ncamake kugira ngo ubashe kumenya ibirenze ibizinguye, nuko ugomba kuyiga. Ntabwo twari dukwiriye gusengera umuntu ku pasteur atarize Bibiliya. Ico kintu nimba kiramutse kibaye, tukavuga ngo uyu muntu tumusengeye ku pasteur, iryo torero rikwiriye guhita rimuha recommandation, genda uje kwiga. None utize niko uzabwira abakristo, uzabigisha iki? Niyo mpamvu dufite ibibazo bikomeye mu matorero yacu, ntabwo tuba mu buzima bwo kwiga. Ubundi torero hano ni ishuri, tugomba kuba mu buzima bwiga. None umushumba nimba adafite ubumenyi bwo kwigisha itorero, iryo torero ko rirakora iki? Ntabwo itorero ntabwo rigomba kuyoborwa n'ubuhanuzi.
oya, itorero riyoborwa n'inyigisho. Umushumba akaba mu buzima bwigisha itorero. Byaba ngombwa abanyetorero bose bakagira amakayi n'amakaramu bakiga. Tuvuge ngo amen. Amatorero ya hano mugira Sunday school mwese? Itorero hari ibintu bitangaje. Abenshi hano barize. Hazaba abo mu wa mbere no mu wa kabiri uko imyaka irutana. Ntabwo bafata ngo bashire mu ishuri rimwe abana bo muri nasari nabo muri segonderi nabo muri kaminuza. Usanga hari ibyiciro kubera ko mutandukanye amasomo. Amakanisa yacu niyo afite umwihariko wonyine aho abana bigana n'abantu bakuze mu ishuri rimwe, tukaza gusenga hano abana bakicara hano. Izi nyigisho nigisha ngo abana barazikurikira, ntacyo baba bakurikira. Itorero rigomba kuba rifite Sunday school rikigisha. Amen. Itorero ridafite Sunday school ntabwo ejo ririho. Iryo ntimuritegereze, ejo haryo ntahari. Nukuvuga ngo itorero rifite ejo hazaza ni itorero rifite Sunday school ririmo kwigisha. Amen. Ibihugu by'i Burayi na Amerika sindagerayo, ariko nza nkurikirana amakuru cyane. Unyine usanga abazungu amakanisa yarashize, aho usanga abakecuru bane aribo bari mu itorero, abana bose n'abapagani. Niyo mpamvu abantu bagerayo bagahita bamuhereza itorero. Batangajwe n'abantu bava muri Afrika ukuntu baba bafite ubuzuzi, bagatangara abantu bangana natwe turi mu ikanisa. Byatewe n'iki? Ntabwo bigeze batreninga abana, noneho hazamuka generation itarigeze igira ubumenyi iri mu by'isi. Hasigara abantu bakuru ku buryo ni ikibazo. Niyo mpamvu biriya bihugu byose usanga abakristo ari bake, ahubwo barwanya n'abakristo cyane. Umushumba agomba kuba afite ubumenyi. Cya kabiri ni impano y'ubwenge. Umushumba agomba kuba afite ubwenge buva ku Mana. Ibi biri mu bintu muri kriteriya umushumba wese agomba kuba afite. Impano ya gatatu mu mwihariko w'abashumba ni impano yo kurobanura imyuka. Iyi mpano si ukwerekwa gusa, ni sagesse iri ku rundi rwego ihumekewe, aho umushumba yitegereza akamenya umwuka uhari. Aho wicara mu itorero ukareba ukamenya ngo hari umwuka umeze gutya, ukagenzura imyuka ihari. Aho umuntu ubona afite nk'ubuzutse ariko wamwitegereza ukabona yaravangiwe, ntabwo ari ubuzutse ahubwo yafashwe n'abadayimoni. Aho umuntu mubona asigaye aba mu bavuga butumwa adashira, ntabiwe mu rugo, wamwitegereza neza ukavuga ngo uriya muntu ntabwo ari ubuzutse. Umushumbi yagenzuye neza, hari igihe usanga mu rugo iwe hari conflict, hari ibibazo ahunga mu rugo rwiwe. Yabihunga, mwumva amakosa abantu baza bakora. Pasiteri muri theology hari isomo nize ryitwa ngo ni pastoral ministry. Bivuga ibintu bitanu biri priorite ku mupasiteri. Ikintu cya mbere, umupasiteri ikintu cya mbere agomba kugira ingenzi mu buzima bwiwe n'Imana. Icya kabiri ni urugo rwe. Icya gatatu ukabona kuba ikanisa. Icya kane, uwo ni pasiteri responsable. Icya kane, nyuma y'ibyo ngibyo nibwo wotekereza kuvuga ngo reka ngira kandi kantu nkora. Icya gatanu ni uguhereza abandi bantu umwanya. Kubera iki? Kubera ko itorero riza mbere ya business. Pasiteri responsable agomba kuba ku itorero, agatekerereza umurimo w'Imana, akawusengera. Itorero pasiteri agomba kubagaburira ibyo kurya by'umwuka, namwe mukamugaburira ibyo kurya by'umubiri. Izo ni inshingano zanyu. Umushumba nawe ni inshingano ziwe gutekerereza umurimo.
ariko mwumve rero abapasiteri iyo bamaze kwakira inshingano benshi barabura mu miryango. Hariya Uganda nzi umupasiteri yabaye bize n'umurimo w'Imana, amare kuba bize n'umurimo w'Imana abura mu rugo rwiwe kubera itorero. Kugeza igihe umuntu uzi uteka capati ku muhanda yatwaye umugore wiwe, urugo rurasambuka. Yashatse umugore wa kabiri w'umupasiteri ejo bundi, nta kindi kintu na kimwe bapfa. Yabaye ku itorero mu rugo arabura kugeza igihe umugore yashatswe ahandi. Kandi muri kriteriya zo kugira ngo umuntu abe umushumba, Bibiliya iravuga ngo agomba kuba ari umuntu uzi gutegeka urugo rwiwe. Nyuma y'Imana yo kwemera Imana, ikindi kintu umushumba agomba kuba ari responsable mu rugo rwe. Cya gatatu akaba ku itorero. Jewe hari ibyo ntazanemera. Nimba Imana ihaye umupasiteri kuba responsable, niwe visionnaire w'itorero. Ugasanga twafashe umuntu uvuga butumwa, n'uzo utegura abavuga butumwa n'abahagarikiza. None ko ari wowe wahawe kurera izi ntama, ni gute undi muntu ategura abigisha? Niwe uzi ico bakeneye. Pasiteri ni ugomba kumenya ngo harayobora runaka kuko ko ndamutoza, harigisha runaka ko ndamurera, ntabwo ari undi muntu, ntabwo iri ari intebe y'icubahiro. Amen. Izo ni inshingano z'abapasiteri. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari ico tugaye abakristo. Narakivuze iwacu bushize, hari abapasiteri batureze baturera mu gakiza, ngo buce barasaza batanga inshingano, ngo bamare gutanga inshingano ubuzima bwabo bugenda nabi. Ntituza twibuka, ntabwo tuza tubibuka. Nta muntu uza wibuka ngo uriya muntu yarandeze ngo avuge ngo reka mwishurire inzu. Benshi barapfuye basiga abagore b'abapfakazi, bari mu makambi hirya no hino, bafite ubuzima bugoye n'abana babo. Ntituza twibuka kuko bari abapasiteri batubereye ababyeyi. Ntabwo tuza twibuka kuko ico tugezeho harimo umugisha badusengeye. Dufite urubanza imbere y'Imana. Abapasiteri nibakora inshingano zabo, ariko namwe nimukora izanyu. Tuvuge ngo amen. Hari ico rero nsaba abapasiteri, mu by'ukuri abapasiteri bakwiriye kuyobora uyu mukumbi, ariko bakagera igihe bagatanga inshingano. None nimba nyoboye itorero karera impano zitandukanye, ariko nkaba ntovuga ngo uyu muntu reka mugire pasiteri ansimbure njewe nicare, uko biba bimaze iki? Umuntu akayobora itorero kugeza ashaje, akazasinzirira mu materaniro, akananirwa gusoma, gusa ngo akomeze abe pasiteri responsable. None byaba bimaze iki twarareza aba bantu bangana gutya? Nimuhereza abantu bakiri batoya, abasore nabo bayobora amatorero, hanyuma abasaza bakoze umurimo w'Imana batagishoboye baba bigisha mu matorero, baba bajanama. Ariko abantu bagifite imbaraga, bafite imitekerereze ijanye n'ibihe, bayobore amatorero. Tuvuge ngo amen. Mvuze nabi ba? Iciciro cya kabiri c'impano ni impano zo guhumekerwa. Citwa ngo ni impano zo guhumekerwa. Iciciro kirimo impano zitatu naco. Izi impano zo guhumekerwa ni umwihariko w'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo abafite izo mpano bari mu ciciro c'abahanuzi. Impano ya mbere ni impano yo kuvuga ku ndimi. Iyi ni impano umwuka yatanze. Ushobora kwigirisha ukavuga ngo uvuze ku ndimi, ariko zitavuye ku mwuka. Ariko hari indimi Imana yatanze, umwuka wera azaduhereza tukazivuga. Hari abatazigira, umwuka ntarazibaha, ariko hari abazigira, umwuka yarazibahaye. Impano ya kabiri ni impano yo gusobanura indimi. Ukavuga ruga umuntu akayumva. Ejo bundi mu bukwe twarimo bwa Kanyanga, ujya muyobozi w'abayumbe yavuze ruga, wayivugaho nicaye ndayumva, numva ivuza amakuru neza yose. Naramubwiye message kandi yarambwiye ngo nibyo.
kera bageze bavuga ruga umuntu agahita haguruka akayisobanura. Uyu munsi kubera ko bidakorwa abantu bari mu kuvuga ngo indimi ntabwo zigisobanura, biterwa n'ibihe. None basobanura indimi hano zivuga amakuru ya leta ya hano, wamuvuga baragushimuta, uzogenda ugiye. Nibavuga ruga bakavuga amakimbirane ari mu rugo rw'umuntu runaka, nawe uhita usobanura, urwo rugo urarusebeje. Ntabwo ibihe turimo tugomba kubikompara n'ibya kera. Izo mpano zirakora, tuvuge ngo amen. Impano ya gatatu ni impano yo guhanura. Impano yo guhanura ni ukuvuga ngo Imana ishobora gutanga ubuhanuzi mu nzozi, yo butanga mu iyerekwa, wo ukumva ijwi neza riraguhamagaye. Ejo nabivuze aho narindi twarimo twigisha mu 2009 nageze hano muri Umoja, twari muri Harvest ukwezi kwa 8 ngo dusubire tugeze ku mupaka, ijwi rirampamagara ngo uyu mupaka uzongera uceho ngugiye muri Kenya. Ngaho reka ntegereze harerari hajya ndi twari kumwe ige 2009 tuza muri Harvest, tugere ku mupaka numva ijwi rirampamagara rirambwira ngo uyu mupaka uzosubira uceho ugiye muri Kenya. Ngaho reka ntegereze ko bizoba. Birabura neza, ndavuga ati ntabwo ryari ijwi ry'Imana. Ejo bundi kuwa kabiri w'icumweru gishize nkano nibwo nawunyuzeho, mbwira bonke, mubwira isezerano nari mfite nyuma y'imyaka 13. Ni ukuvuga ngo ijwi ry'Imana riza rivuga. Amen. Uyu ni umwihariko w'abahanuzi. Abahanuzi rero ni impano Imana yatanze ariko zikorera munsi y'ubuyobozi bw'itorero. Nubwo ugira impano ukaza werekwa n'ibiri mu mipfuko y'abantu n'ibyo bariye, tugomba kuja hejuru y'abapasiteri. Aka gatuti n'akabashumba, agatuti n'akabashumba. Abayumbe bari hano mubyumve neza, nubwo ugira impano zikomeye ni mwubaha abashumba. Abashumba nabo nibagire autorite yabo, nidusubirane autorite zacu twahawe kano gatuti. Aha hose naho abaririmbyi n'abandi, ariko aha microphone ni y'abashumba. Umushumba niwe uzuvuga ngo runaka, niwe uvuga, niwe uzutanga icerekezo igomba kubera. Akavuyo gahari kose kakwiriye gucika. Amen. Kubera ko amatorero yacu ari yagira desordre, kubera ko umuntu yumva ngo mupaka avuge mu materaniro utahawe gahunda. Kubera iki? Nimba babona ko bikwiriye baguhereza umwanya cyangwa ubisabe, kugeza aho dusuzugura tugasuzugura ababyeyi. Je ku itorero nyoboye narababwiye, barabizi, nta muntu w'umusore wemerewe gukora ku muntu umuruta w'umubyeyi ngo araje karamufata mutwe kumusengera. Jewe data nogenda akamufata mutwe kuzamubwira ngo cyangwa ndamusengera. Iyo ni indiscipline, nta burere bw'umuryango ubufite, kandi kubera ko utabufite kuraguzana mu ikanisa. Nimba Imana ikubwiye ngo musengere, wowe bimusaba tashaka kugusengera, hari icyo bitwaye. Tugire discipline, tuvuge ngo amen. Naherutse kuja i Kigali, nja gutarama ahantu ngo mare ndi umushitsi, ntabwo nari umuvuga butumwa. Mbona umuntu waza usirimba imbere, yamaza yiruka, yamafata amazi ya pasiteri bamuteguriye hariya, yamayamo. Ndababara. Utekereze nk'icyo kintu. Nimba weretse kubera kutabwira pasiteri ngo hari icyo Imana imbwiye, nimba ari amakuru y'itorero uyamubwire, nimba ari ay'umuntu ku giti cye ugenda umubwire ayo makuru Imana ivuze. Mupaka kuri microphone ba hari ushobora kuvugira amakuru hano kandi yeretswe neza, ariko bakakwihakana, akaba ari ukorwa n'isoni. Kano gatuti tukubahe. Abahanuzi Imana yahaye impano zo guhanura. Jewe nzanemera ko zihari, kuvangirwa byahozeho kuva kera, ariko uyu munsi impano zirahari. Ariko
zabuze ubwenge, nta orientation, abantu ntibafite ubwenge bwo gukoresha impano neza. Ubu nyine imiryango ifite ibibazo bikomeye, hari imiryango yasenyutse kubera ubuhanuzi bwatanzwe nabi. Imiryango irasenyuka, umugabo n'umugore bagakorogana, abana bakanga ababyeyi babo kubera gutanga ubuhanuzi nabi. Kubera ko Imana ikubwiye udashobora kuguhereza ugukuriye, ngo ubwire pasiteri ngo genda utange ino message. Izi mpano rero Imana yarazitanze kugira ngo zikore mu itorero. Amen. Ntabwo abahanuzi bigenga, ntabwo kuba ufite impano yazamutse cyane ntabwo biguhamagarira kuvuga ngo genda utangire ikanisa. Oya, abantu bari mu kuyoba cyane. Ushobora kuba ufite impano kandi abantu bagakurikira ari benshi, ariko watangira ikanisa bikakunanira kuko Imana ntiyaguhamagariye kuba umushumba. Amen. Icyiciro cya gatatu cy'impano, ko ndareba isaha zanje ziracahari. Icyiciro cya gatatu cy'impano zitwa ngo ni impano z'imbaraga. Izi mpano z'imbaraga ni umwihariko w'abavugabutumwa. Iyo tuvuga abavugabutumwa, si nk'uko mwampaye agatuti hano, si kwa kundi bazagutumira ngo urumuvugabutumwa, si uko nzagutumira uvuye hano ngo uzi Buganda ngo uvuge ngo urumuvugabutumwa. Mu Cyongereza hariho abitwa preachers na evangelist. Iyo rero baguhaye hano ubugiye gupreachinga, ntabwo ari evangelization. Iri vugabutumwa tuvuga ni evangelization. Iri vugabutumwa rikorwa ryari? Nugusohoka, tugasohoka hano hanze tukabwira abantu batazi Yesu Kristo, tukababwira ubutumwa bwiza, bakemera bagahinduka, tukabatuza tukabasengera, tukabazanira pasiteri akabarera hamwe n'abigisha. Amen. Izi mpano rero ni umwihariko wabo bavuga butumwa, zigendana nabo. Ni impano zitatu. Iya mbere ni ugukiza indwara. Ni ukuvuga ngo nimba ushaka kugira ngo iyi mpano igendane nawe, ja mwivuga butumwa. Iyo wahagurutse, izi ni impano ziza zigendana n'abagiye kuvuga ubutumwa. Kubera iki? Imana izikoresha kugira ngo bari abantu babashe kwizera neza Imana vuba. Amen. Iya kabiri ni impano y'ibitangaza. Impano yo gukora ibitangaza itandukanye n'iyo gukiza indwara. Igitangaza, gukora igitangaza ni uguhindura ikintu uko cyaremwe. Umuntu yavutse ari impumyi niko yaremwe, hanyuma muramusengeye yarabonye. Ushobora guhuma wari usanzwe ubona, bagusengera ugahumuka, wakiza indwara, ariko si igitangaza. Gitangaza rero ni ikintu gihinduka mu mwimerere yuko cyaremwe. Muri Bibiliya harimo ibitangaza 120 byabaye muri periode zine. Periode yo kuva igihe Mose yakuraga abanyisirayeli mu Misiri, habaye ibitangaza 22. Hakaba icya kabiri ni periode y'abahanuzi, igihe cya Eliya na Elisa, habaye ibitangaza 21. Icyiciro cya gatatu cyabayemo ibitangaza ni igihe cya Yesu, habaye ibitangaza 37. Icyiciro cya kane ni igihe cy'intumwa, habaye ibitangaza 29. Ibyo ni ibyiciro byagiye bibamo ibitangaza. Hariho ibindi bitangaza byagiye biba bitari muri ibyo byiciro. Ibi bitangaza rero hari icyo byari bigamije. Ntabwo Imana izifa gukora gusa ibitangaza. Uyu munsi tuba twibaza ngo ese kubera iki nta bitangaza bikibaho? Impamvu yabyo nuko mu ikanisa nsaho gukorerwa ibitangaza, mu ikanisa naho kurerera abantu tukabareresha ijambo ry'Imana. Ibitangaza ni iby'abana mu mwuka. Tuvuge ngo amen. Ariko ibitangaza biza bigendana n'abagiye mu ivugabutumwa, kugira ngo bari abapagani nibabona ibitangaza babashe kwakira Yesu Kristo. Iwacu Murenge murabizi habaye ibitangaza cyane kuva muri za 50 70 kuzamura, twagiye tuzumva. Jewe nageze ku musozi
muzehe Sebukubo yasimze ava ku musozi umwe mu bibangwa yitura mu Gitoga. Ico gishanga nakigenzemo amasaha aho yasimze, ariko nyuma ibitangaza byarashize. Hari abagiye bamurikirwa n'itara mu mwijima bagasenga Imana, Imana ikabamurikira, bakama bagenda mu muco ninjoro, abantu bakabibona. Ibyo bitangaza byarashize. Abandi bakanyura amadirisha, abandi basenga, umwuka ukamuzamura ukamucisha hejuru ukamujana mu gihuru, agasenga ugasubira ukamugarura. Naganiye n'umusore umwe ise yapfuye, arambwira ngo data ngo igihe yakiriye umwuka wera ngo yaza akaminka aranezerwa munsi y'inka, yama yihagurukana ku bitugu. Ibyo ni ibitangaza byabaye iwacu, ariko uyu munsi biracahari. Kuba bidahari ni intege nkeya zahabaye, si intege nkeya. Ubutumwa bwiza bwarahageze, haboneka abigisha. Bamaze kuboneka rero ibitangaza bigomba gushira kugira ngo abigisha bakore umurimo wabo. Tuvuge ngo amen. Niba ushaka ibitangaza, soka uje mu ivugabutumwa. Abantu bunyine ntabwo bavuga ubutumwa. Ejo bundi twakoze ivugabutumwa iwacu mu gihe kingana n'ukwezi. Turasohoka tukaza tugenda inzu ku yindi, ndetse tuja no mu mihanda. Hakizwa abantu 159. Ngaba aba bara ba volontaire abantu 159, kandi ntabwo tuvuga ururimi rumwe, ariko tukiyaranja mu ndimi twabashije kumenya, ukamubwiriza akemera. Abayisilamu benshi, umwe mu bakijijwe nyuma yamaze gukizwa nyuma y'iminsi 3 y'amagwara yamapfa, uwo nguwo ari mu ijuru kuko yakiriye Yesu Kristo. Amen. Ko murumva inshingano dufite, ariko ko turabigana hano mu matorero. Umuntu asigaye agira gutya ngo atangiye ikanisa, noneho kugira ngo ubone abayoboke ukazuroba murindi kanisa. Iryo si ivuga butumwa, uko n'ugusenya. Kurasensibiliza ngo muze ku ikanisa natangiye, kurabwira bene wanyu, iryo si ivuga butumwa, n'ugusenya. Wo kuri faranga muri uyu mufuko ukazishira muri uyu, ukavuga ngo uyu mufuko wungutse, zose ni zawe. Hako nakajagari. Uyu mufuko ntiwigenga n'uyu ntiwigenga, zose bigengwa nawe. Kubera ko twadusenya amakanisa ngo nivuga butumwa, iryo si ivuga butumwa. Nimba ushaka kugira ngo wubake itorero ryawe, hano huzuye abapagani hano hanze, amugenda we twente tukigira isoni zo kwicarana nabo. Aba barabizi, dusigaye twama tugenda mu gasantere, ukaba wicara hagati y'abasinzi ugatangira kubaganiriza. Saba bindi byo kuvuga ngo ndi pasiteri, ngo pasiteri nyine agomba kuba hari ukuntu yikokinze. Ndi mu kwicarana n'abasinzi buri munsi, nukuvuga ngo ngomba kwiyaranja nkavuga ubutumwa bwiza, kandi abantu bagakizwa mu nzira mu mihanda n'abasaza bangana nk'aba ngaba. Ko turatakaza rero umwanya, uko aka ni agatorero, tukavuga ngo twaje mu ivuga butumwa ryahehe. Nimusohoke, musohoke muvuga ubutumwa bwiza. Abakobwa beza bangana nk'aba ngaba, abandi ko baravuga ubutumwa. Ejo bundi nakurikiranye umusore uri muri Sudan, n'umusore w'umunyamurenge, amaze y'imyaka 5 mu ivuga butumwa. Yagiye mu bantu batazi ururimi, yiga rwa rurimi, ababwiriza ubutumwa bwiza, bakira Yesu, kararera iryo torero nk'iryivuga butumwa. Nimuzoza mubona batumi umuvuga butumwa yaje kwigisha, ariko bavuga butumwa tugomba gusohoka tukaja mu byaro bitazi Imana, tukavuga ubutumwa bwiza. Tuvuge ngo amen. Ico gihe ibitangaza bizagendana natwe, bizagendana natwe. Reka ntange haleluya. Haleluya, amen. Nimba mushaka ibitangaza, nimusohoke muvuga ubutumwa bwiza. Hari abantu baba barimbuka, ni wowe bategereje kugira ngo babone ubugingo. Yesu yarabutanze ku bwacu, hanyuma aradutuma kugira ngo natwe dutange ubwacu ku bwabo. Ariko twebwe turi mu mago yacu, umuntu agasinzira abana n'umuturanyi w'umupagani, ntamubwire Yesu.
ukumva ugeze mu gihe cyo gukora umurimo w'Imana ukavuga ngo reka nsansibirize mu ikanisa hagera abasohoka ntangira ikanisa. Iryo si ivuga butumwa, uko kurasenya. Ikanisa ryose ryatangiye nta ntego rifite riza rishira, ntabwo riza rikura. Rifite iyi ntego. Impano ya gatatu muri uyu mwihariko ni impano yo kwizera. Muri Bibiliya haba kwizera gutatu. Kwizera kwa mbere ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera kw'impano. Habaho kwizera kw'impano. Kwizera kwa gatatu ni ukwizera Yesu yavuze nubwo ugira kwizera guto nk'akabuto ka sinapi uzatege kuri ya musozi nushinguke ushinguke. Nukuvuga ngo nuko kwizera gutatu kuba muri Bibiliya. Uku kwizera rero kuvugwa hano ni ukwizera kw'impano. Umuntu wese wahagurutse akaja mu ivuga butumwa, Imana izimuhereza impano yo kwizera. Amen. Niba warahawe impano yo kwizera, uri umuvuga butumwa. Twigenzure, hari intego rero yo guhabwa impano. Ariko muri iki gihe umuntu asigaye agira impano yamara kama yikomeza. Nzambivuga mu itorero nyoboye, twese kugeza kuri uriya mwana mutoya mwiza w'inzobe mpaye mbona bakiki. Uriya mwana nanje pasiteri turanganya agaciro. Turanganya agaciro. Ico gusa turutana ni inshingano. Jewe ndi umushumba, iwe n'umwana, ariko turanganya agaciro. Aba pasiteri aya maturo muzamutanga n'ibyacu n'ibyo kudutunga, nitwe tuza tubirya bikatubesha, kandi mutabikora muzahura n'urubanza. Ariko rero ni gute umuntu yikomeza ngo ni pasiteri, umukristo akamushaka akamubura, ukumva ko umukristo wawe yokubura, ukasaba audience pasiteri ukamara icumweru waramubuza, uba wataye ico wahamagariwe. Ntabwo ufite intego yo guhamagarwa. Umuhanuzi, hari abantu Imana yahaye gusengera abarwayi, ariko bakamushaka agakuraho telefone akakubwira ngo nimba ushaka ko konza ohereza ifaranga. Ohereza ifaranga. Ko ni ugutakaza intego. Imana yigeze kuntuma kambaheza ubuhamya buke. Turi kumwe? Tuvuge ngo amen. Nza mvugana nayo bukeye, ariko nza mbuheza agaciro cyane. Intuma ku muntu wari wakoze ubukwe, kandi mpeza message ishaririye. Nizo kenshi zimpeza njewe iziryoshe, sinzi uko byagenze, tizi zimpa cyane, ariko izishaririye nizikunda kumva. Umuntu nkaba mfite 200 y'amanyarwanda, nkaba naringiye ku kazi, mbura amahoro. Noneho biba ngombwa ko mfata ya 200 nyagura inite, ndamuhamagara kugira ngo nshake iyabe. Arandangira ndagenda ngo nshike. bategura icyayi kugira ngo tunywe icyayi. Ico nakoze naranze. Mwumve hano isomo ririmo. Tuvuge ngo amen. Naranze. Abasenga benshi naho bapfiriye. Imana ikagutuma ariko ugashirinda imbere. Nimba Imana yagutumye witekereza kurya. Paulo yaranditse ngo uretse kwizera Yesu Kristo gusa tuzanababazwa kubwe. Ibyo twarabihawe, ntabwo twahawe kwizera Yesu gusa, ahubwo twanahawe kubabazwa kubwe. Abenshi rero naho bapfiriye. Umuntu akagenda mu rugo bamufata neza akamasibira, bakamucishamo ijisho. Akamasaba ibimono n'ibindi kamatura. Dufite ibibazo bikomeye. Twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana. Ndababwira ngo
reka tubanze dusenge. Tanga message, ngomare gutanga message ndasenga. Ngomare gusenga inywa icyayi. Mare kunywa icyayi baramperekeza. Kandi uwo muntu yari mwene wacu. Ndavuga ngo nubwo ari mwene wacu simusaba itike. Kuko ni musaba itike nzoba nishe message naje gukora. Yari afite ifaranga nyinshi nzaba mzishe. Ndavuga ngo icyo akora nayimba ntayisabye ndayifata. Kubera ko ndafite uko ngira. Yama mperekeza n'umugore n'abandi, abandi basubira yaramperekeza n'umugore. Umugore asubirayo kugabaza bagenda banambwira nyine kuri message nabazaniye. Namasigarana nawe namamvuga ngo ubwo dusigaranye agiye kumpitike. Namanguma kuri rya jambo ryanje amare yamasezera ngo ngaho gende neza. Tiyayimba. Ndavuga ngo man aho ngiye nubwo ari kure ngenda umwanya munini ariko numva mutima ndishimye cyane kuko nakoze icyo Imana yambwiye. Amen. Ngitera intambwe zikeya umuntu arampamagara kukazaho nari ngiye. Arambwira ngo urihe. Ndamubwiye arambwira ngo wanyemerera ugafata moto yihuse ko ngushaka. Namye nurira moto ntabashije igiciro. Ndagenda ndahagera kandi ampeza ifaranga onishure nyinshi ngo mugarurire. Arambwira ngo yaye ngo izo nizawe nawe zigumana. Imba ndungutse kuruta uko nari gusaba itike. Kubera iki twisuzuguza? Ingabire Imana yaguhaye y'agaciro gakomeye ukamuvuga ngo mumpeze amafaranga. Amafaranga ni meza yari mu mufuko ariko nubona agiye ku mutima uwo kwica n'umuntu. Niyo mpamvu aya mafaranga muza muyafata muyatanga. Kunesha iby'isi ni ukubitanga. Abantu rero biyesha agaciro. Intego yo guhabwa impano ni ukugira ngo zikore umurimo w'Imana. Ku murongo wa 7 havuze ngo bose Imana yatanze impano zitandukanye kugira ngo bose bafashwe. Nimba hari impano wahawe ni ukugira ngo bose bafashwe. Iyo ufite impano ya Marika gira bisenya, iyo si impano y'Imana. Ntabwo ibi yayikora si umwuka wera uba wayikoresheje. Kuko twarazihawe ngo bose bafashwe. Kubera ko umuntu ashaka ngo musengere namara nkigira busy. Nimba mfite akazi kenshi namubwiye ngo simfite akazi ariko uzaza umunsi runaka. Kubera iki twiremereza? Impano ntabwo twazihawe kuzazipfana. Muzagenzure benshi bari bazifite zarashize. Impano y'Imana yiguhaye izigweza muri periode runaka. Nutayikoresha neza izoshira. Kandi shira ufite urubanza ariko nuyikoresha neza uzahabwa imidari ikomeye mu bwami bw'ijuru. Amen. Tuzirikane guhamagarwa kwacu dukoresha impano neza Imana yaduhaye kugira ngo bose bafashwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Arakoze cyane reka twongere dukubite